Disclaimer, angiso fitness coach, mina ngu fitness fanatic, kutsho ukuthi ngilwana nje ole obsession ngento ze fitness, ngento ze health. So lokho oyabe ukubukela wena wona nje kodwa ulalela into engiyikhulumayo. Nxa usufuna ukukwenza lawe dinga fitness coach akuguide, ngoba i-strength training iyakwazi ukuthi ucine ulimala ungayenza wrongly. Wenze gym kumbe ulandele coach kwabo YouTube landana. Asingene endabeni. Uyakwazi yini ukuthi ngaphandle kokuthi udle healthy uyehlisa ama carbohydrates, ulale kuhle, uhydrate, uyenza i-cardio exercise. Okunye okungakuncedisa kakhulu ukuthi ucontrol ichukela emzimbeni yikwenza i-strength training. So nxa ulo mkhuhlane wechukela ule PCOS esithi PMOS kumbe insulin resistance general, sondela sixoxe ngakho. I-resistant training kuyini vele i-resistant training? Le yi-training or yi-exercise eyenza ukuthi si-contract ama-muscles ethu using i-opposing force. Ungakwenza usebenzisa ama-weights, ama-bands kumbe your own body weight, nje uthi nxa usenza maybe ama-push-ups, right? Okwenzakalayo ukuthi during that time you are activating your muscle mass. Thina njengabantu sikhula, nxa usufika i-30 years we start naturally losing i-muscle mass, yeah? Naturally we go through okuthiwa i-sarcopenia. Asokuloya, it's just natural. Nxa kwenzakala lokhu, like every decade from 30 years every decade we're losing about 3 to 5% of muscle mass. I-problem ingaphi? Isekuthini i-muscle cell yiyo vele i-glucose sponge, i-glucose sink, iyekwazi ukuthatha ichukela elinengi nxa siqeda ukudla. Ama-muscle cells, they are responsible for taking i-glucose lelana by 80%. So ekudleni kwakho i-muscle cell iza upha more chukela, angazi uyangizwa yini. Sithi thina i-skeletal muscle is the glucose tank, litanka lechukela emzimbeni. So thina nxa sesiqalisa ukuliluza ke ama-muscle mass ethu siqalisa ukuyehla ngenxa ukukhula, kumele sibe intentional to try and bring this back. Ngokwenzani? Ngokwenza i-resistant training. Uyayenza la okukwanisayo. Nxa ungakukwanisi walimala or whatever, it's okay. Lapha sinikana different options. Kufana labanye abathi abakwanisa ukwenza intermittent fasting, yenza, mina I give you different options, but this is very effective. Nxa ukwanisa ukwenza ngicela ukwenza. Lami ngangingakwazi, I remember ngiqalisa u-exercise, I was busy with cardio, and ungayenza cardio yodwa kwesinye isikhathi uzathola lo mzimba wakho lobu lose weight usiba flabby, awubi that firm. For cosmetic reasons i-weight training is very good, but angikho lapho. Mina ngisekuthini nxa usenza i-strength training you activate esithi thina yi-GLUT4. I-GLUT4 yikuyini? Yi-glucose transporter 4, glucose transporter 4, yeah, which is a special protein ever activated ikwanisa ukuthi iyenze i-muscle cell yakho iphule ichukela from the bloodstream without activating insulin. Without activating insulin, thina sizama ukucontrol insulin la, you've got a plan engakuncedisa ukuthi usebenzise ichukela ungathintanga insulin. It doesn't end there ngoba uyi-activate protein le during that exercise, but that can still be activated for the next 24 hours after doing good strength training for about 30 to 40 minutes, 45 minutes or more, you know, and you continue having this activated. Angazi mbukuzwile hamba ukubalisisa. So i-muscle mass is very important for us. Nxa uyabona ungaba umkhuhlane wechukela from 30s, 40s, 50s, uba more aggressive, uba lolaka kakhulu ngoba vele sule muscle mass less. Uyeza ukuthi ngithini? Hey yimi laphana ngishilo ngathi hey anso coach, so uyenze uguide the right person. Kodwa phela very soon ngizabe sengi-fitness coach for obomama around menopausal age. That's how interested I am in this. I hope you enjoyed. Done.